Right, dati mismo dito ay Sitio Malango, Barangay San Isidro, Lagangilang, Abra. Ano sa dino, isolated. Dito ay Sitio Malango, kada dito yung Gundaway, Kalbasang Road. Iti dito yung panakapugsat, iti hanging bridge. Makita yung pailaeng, DJ mismo datar, dito ay nadakamat iti tatang hanging bridge. Kalbasang nga napugsat, iti kalman, gubay pailang iti napigsa nga ayos, dito ay mismo Kalang River. Ken rumumbar, dito yung area. Nagkitaan tayo, dito yung banda, hindi nakapugsatan. Dito yung nadakamat dito ang hanging bridge. Naklat lang yung naging residente, hindi na nakita na di pa nakapugsat ni hanging bridge. Ano ipanakder sa nga pula tawen ang tinapalabas. Hindi nga lapawan na di flooring lang, agkasta-kastan. Sala-sala. Nakro doon. Pugsat. Napugsat. Magtawan tao, hindi ka lang. Muna sir, maglang tao. Yung manaw da dyan. Tas landa na isalat dito Inti masungad na iso nga suting gaputi pa nakapugsa. Natadaktal ti dalog. Nadanon na. Manutaw mo kanyay dito yun, sir. Naarami dito sa di 2015. Suti pinaramid na po gobernador takip dito. Ito, hindi, hanging bridge lang ang kawayan. Tata pinasimpa na po gugtakip. Pina-repair na so nga balik na sa di 2015 siya. Umababot iti 133 pamilya nga daan tinasurok talugasot yung individual ti apektado iti naso as sityo. Dagos pa na nagturong ti LGU iti lugar iti panangidaulo ni Mayor Roby Villamor anang idanong ti food packs manipod iti DSWD. Kinasapula met ti bangka ken nagrona rin pa nagtitindulong iti residente tanon may balaso iti food packs. Kalikagom ti LGU ken ti barangay ini pa nakasukat ti hanging bridge. Barbarang awan ti darakkel nga bagyo ta di dumakkel man. Meanwhile, we will do our best nga matulungan ida, ma-augmentan ida. And at the same time, iyanos tayo manin nga ibirukan dito na perdi as much as soon as possible. Magpatulong tayo iti ngato. Suti masapol nga masimpat sulang matamo nga dalan da kasi no magnada palad tabantay adayo una yan. Lalo rin taga dito. So nga, pagpatulong kada gobernador, ganap congressman, na dumawat ako titulong ka may sublima dito yung hanging bridge da. Alright, so kasanot alternatibo itan nga mabaling way na makabalasyo dito kaya kalugaran na kapitan. So para sir, awampay kasi tigsa palati ko ti danom. Kita mi sir ta dito dalan. Ang dadalan nga kung nadagta mapanyan ti bantay. Medyo adayo. So nga, kita milata sir, nandiyan remedyo na. Madamada mga gararamid sir, iti rakit, kada bangka, so pa iti temporary mo sa rin na. Kabayatan na, agtultuloy met ti monitoring ti LGU, kaditi na apektaran ti super typhoon Nando. Nakaawid met ten, iti nagbakwit ang pamilya, manipod iti barangay agad. Stay resilient, stay strong, kasi tamat ti tagalagang ilang. Kadagiti at da DJ Bangir, binagaan min dagiti kakapitan to advise them nga handa nga itry nga i-cross DJ deto. Stay away from the rivers pailaem. And sama-sama kaming babangon. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.